INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule tun tum chu mana kan putra ma chanchin kal zel kha kanan update da yanga China lam te po kan soi kai le bok don nia clear tu te na top khlengin in lo clear le don ne o Donald Trump tan social media thara chuak ta November sang ni le som ni US election nuat hil khleng te kha soina ngai lovin kan la revek o me US President Office alu lai ngayin big tech te chuan Donald Trump social media account chu anti top sakta vek mai khania voin thleng hian atu te ma hian a mun ngai an lu atir le talowani hi social media account mai kan ti mai theya keini minaran tan chuan du zat kan siam thei maya tu te ma in min thremiau heklo fake account manga mi bum kwal ching po hi kan tam viau mai theyani ram hruai tu lok te ta ne ro social media hi apoi mo khopa an chanchin chuana chanchin bute chi microblocking ani miu maya ni tina an thil ti ten puang zara an mani zui tu te nen po inzom na thatak asiam sak bokani Donald Trump hian US President chu le nge yatum ni in an ngai thup mai sia politics sa ala in manzui zelawangin big tech te hian a account hi hun enge mo chung lati to pri an tum ni na lang politics sa cholsan nuwa an pelet le chowinarin oma chuti huna chuan Donald Trump hian social media ama mo to kherlo mai theyani he thil ho tak angalang politics sa in be na lian tak ni si ania Democrats mark huanga iwanga malak na ni berang chu Capitol Hills boina khan Donald Trump chu athiam lo tak zetani chuan kotin achung thu arel theya senator le congressman te malak na zong a hlo cham fai vek nuin Donald Trump politics zinkawng dan cha theina thaber chu a social media account te lati to pri hi ni ti hi Democrats le Trump hotu big tech te hian an thret chiang khop mai hetia big tech pakhat main Trump tan munan siam sak thei tak si lova chuan Trump pol te hi arukin tan an lana sakhopa United States chung tala man thei tur social media company din hi antum ta charani hemi chung chang hi Jason Miller Trump admin communication director le a advisor ni thin khana soi fawani hun masalama khan Truman apualin social media company siamatum ti in asoi to a mase former president puala hetiang thila mahan lak chiam chu a fu lo na omani mel bawruak thara om tatlat mai a hrimhrima Truman social media website emo application emo po lo nei tareng se app store le search engine vela an lak thak sak le don thova midang minga man la hi a fu zok ngei narin omani Trump advisor Louis Jason Miller chuan social media website a hong taruk maya Google Play Store lama po a om to a mase official taka chua ala ni lo deu chu social media thar chu Getter antia July nili hian official launch na yaniang launch ani ma hian Google Play Store le Apple Store a download theina oma mi noi chuangin an download der to ni aming spelling hi GETTR ni in getting together ti atanga lak chua ani Jason Miller hian Trump team chu mani deuh khana lo chua san fel to a hei hi in huat na wang ni lovin tum fel tak an nei wang zoka Trump team atanga da ran ani rin om view mai mithiam le company rang in zom khoma an siam getera hian Jason Miller chu CEO ni in ani hian ho dona an mun pui chu New York ni in Delaware state in register ani engwanga Delaware ber kher hi register na ta da thlang ngen ni ti chu hrechi lo ma ila Joe Biden hian president ani ma khan kum somthum le paruk ngot Delaware hello en call to a Delaware Senate seat hi ata ang mai ni in ne tu ani tareng mai ni apian na mun ni lem lo ma se alal naram ani vea Delaware state a hian Biden a hovin engdan tengen lo siam ti chu kan revek lo na a social media company te du sakna engemaw tak chu a omani nge yang le Getter company in Delaware berkher a han thlang hi a phena political agenda a om nge yarin omani China Communist Party in man tuma abe mek Chinese sumdong lian
go wengui chu getara hian a tel ve ni in an soya Jason Miller chuan go wengui hian sum le pai thila inrol na nei lova rol poimo lutu ka nei lem lo atia ma se tel ve na chin direct role ni lovin indirect role chu anei nge ti chiang view ani Miller chuan getar chungchang soin United States dinhmun hi mitam takin country a trong kam zalen taka man theina social media kan du vekani American te du chu zalen na hi ni big tech ten kan thu pos an du lai lai an pai thena an du le kan account an ti top thul hetiang censorship le cancel culture om lo na mimal zalen na om na hi America ten kan du perani ati Getter hian Twitter ang divin feature sa nei vea mase Twitter ain azalen don nia soyani post hi character za sari le som sari le pasari thleng alenga video minute thuma sei a post thei bokang Jason Miller chuan Fox News interview na Trump chungchang a soya President Louis hian he platform hi ahman ve ngei ka be saya angai tu megani President Biden po kan welcome rengani he thila hian Donald Trump in rot lova sumatuak heklo atibok Twitter te Facebook te le Google te na an ben noin thamasa khan Ohio campaign rally an nei don khan Donald Trump hian video share na ramble amang zuaya chulo thildang engma lamang lo US social media lar tak tak pani parlar le gap hian Trump account angin munan lo da saka Twitter vela athu post te kha an lo repost de uvekani hei hi Trump ta na munan ho na ni in an soya Trump account nero anilo heti lai hian Pennsylvania lama chuan governor in chu na boruak in mung tan le me ka kumsang ni le som ni le pani November ni riata an ni hian election an nei don ani tuna governor ni mek Tom Wolf pai thak tumin Grand Ole Party lam anin buat sai na sa to hle Pittsburgh attorney Jason Ritchie kumsomli le pakomi chuan Republican Party candidate ni tumin abei me kani China Communist Party chuan US Chanchinbu sang thamna lo penual ti hriat chuan ni le ta ANR yin July ni lia report a siama chuan US Chanchinbu sang ten athalam zonga China Chanchin an chuat heinan China hian thamna poisa lo penuala China hian malak na tur hi a hre thei khop mai US Justice Department a independent analysis document at helu danin China Communist Party CCP hian China Chanchinbu China Daily mangin ma ala a tharuk liam ta chung khan newspaper le magazine lar tak tak te chuan China sum andong nual ani ome US Justice Department a official pakhatina soidanin China Daily chuan US dollar sangtam tak chu US Chanchinbu te hne na ape chuaka chung zinga Time magazine le Foreign Policy magazine te po antel veni US Chanchinbu sangin China poisan mu dan chu hetiang hinia Time magazine hian mu tam pera US dollar noi sari loi alo donga Financial Times senadota US dollar noi thum sing sari le sangkhat le zanga le som sari le pasari adonga Foreign Policy magazine hian US dollar noi ni le sing kwa le sangkhat Los Angeles Times hian noi ni le sing sari le sang ni andong ni in Justice Department lam chuan an soitlat mai tin ming tar lan lo Chanchinbu dang te don bel khom hi US dollar makta duai khat lai ani hem mai boka tam riap riap hle ni US Chanchinbu then khat chuan hetiang thuruk hi an hriat ang report an siam zel maya thamasa khan The Daily Caller chuan China Daily hian Washington Post nena US dollar makta duai lile noi rukzet apeya tin The Wall Street Journal po in sang nile som paruka tang to khan China Communist Party poisa US dollar makta duai ruklai adong to ti aziaka heng Chanchinbu pani te hian China Daily in a chua China Watch chu article huanga an lo chua chong vea heta an thuziak te hi neutral tak anga lang si in Beijing soimoi na lam hi thiam takin an zep tel ta thina American tamzok chuan China Daily publication pakhat China Watch amiani ti an hremia lo tui takin an lo chia thina Trump admin khan China chun na takin do ma se
mi pui ril ruwa do tul ti na lian lo hle reng ani hetiang thil hi lo om wang ani ang chu China thil siam te voin thlenga United States a la tam em ni Justice Department chuan New York Times po in China Daily atangin US dollar singa adong ti atar lang poka foreign policy in US dollar no in le singli Damoines registerin US dollar sing thum le sangli le zaruk chuan CQ rolin US dollar sing sari le sangruk andong bok China Communist Party hian United States ram chunga China soimoina advertisement chi rang siam nan US dollar makta do iso pakhat lai sum amanga Twitter bi ka US dollar noi ni le singruk le sanga zariat le som ni le patni amang bokani Donald Trump khan Twitter chu China ta ani tia alo soi to kha thil ni na tak alo lan chian hi chuan adik le view ni na lang he a China Daily hian United States sa assume mandan zong chu Foreign Agents Registration Act FARA dan anga puangzar turin US Justice Department chuan kumliam ta khana riat tira sang ni le som paruk November atanga sang ni le som ni April thlenga an sum man na thaliam ta June ni khata an the lua chuan tuna kan soite kha alo lang chuak ta ani Los Angeles Times, The Seattle Times, The Atlanta Journal-Constitution, The Chicago Tribune, The Houston Chronicle, The Boston Globe te chu an mani dor tu angin an lotar lang ani tuna kan soitak te kha sang ni le som ni April kha thleng an sum man na nia hemi nu voin thleng hian China Communist Party and engza tak sum pele angmo advertisement kan ti hi dot le thudik clear lova fakna chua ani deuh thina Chanchinbu te hian anin siar zat suman pek phot chuan an duang thil kha an Chanchinbuwa an lo chua ta thina mi pui hi bumin kan ta fo reng ani kan zorama ngei po ha chik mi te chuan wanglai ni le di aizol post hoina lam hi interview winarin han soi kai ta zelila INP channel po hi advertiser ten min dor ve thina online games le product sang promotional video siam turin video pakhat sang thum te min offera ma se kan thu soi tur te kha adik nge diklo ti kan resi lova voin thleng hi chuan promotional video hi kan lati du talovani United States Chanchinbu lian te ro hi chu suman mu don phot chuan China soimoina thu an chua du zel don ani hei hian rambo ralzia atar lang ni in angai thei ome Mizo sumdong hovina vai kan du sak ang deuh hi ani mai ome a ole tun tumatan chuan du tok le photila kan news stop lam hi dar thalanga kan man thei thil kan soi kai tanul thina tun tum po hi tu poi kan soi em lovang chu